Tuah ayah bahagia bertatim taubat bertatim tak ibadat pakan ni sebab mati kita yang mak ba Allah hana tate the kami kaya makan tapi yang jelas ingat tayomi sit urang ge sayang li Rasulullah umat lain banandu mak kepingin jin umat Nabi Muhammad cuman tayo mantang yang sangat mulia umat Rasulullah bak nanti bumi sangat mulia oleh Allah segala tak ibadat yang mak tatim taubat Allah langsung mak terima karena pakan ni bak sabuh malam Nabi Muhammad na ibadat bak Masjidil Haram Nabi dalam keadaan gundah tinggal ke umat sampai-sampai mak Allah Ta'ala nekun ya malaikat Jibril pun legata sihat tayang sihat bak Muhammad bak kena selun pakan yang jid kesedih Muhammad pakan yang jid ke tahu-tahu bak Muhammad tayang dia Jibril ke tayang Muhammad nan tayang le Allah bak dero Muhammad pakan gata dalam keadaan gundah pakan gata tahu-tahu Nabi ni jawab Jibril na tolong tayang bak Allah sihat umat lung singah pakiban umat lung getim taubat getim ibadah getim laki ampun bak Allah padung natrib lamaya geterima taubat le Allah ni Jibril tayang bak Allah ya Allah genasih dero nama kaji tu tahu-tahu gopnyan gundah di dalam masjid tingat ke umat getayang li Nabi Muhammad ya Allah umat gopnyan getim taubat getim ibadah gelaki ampun bak Allah padung trip lama ni terima taubat ya Allah Allah kejawab Jibril pesampau sihat bak Nabi lun bak genasih lun umat Muhammad getim taubat getim ibadat gelaki ampun bak lun selama situn lun perampun dosa lun pertama di dalam syurga Jibril ni pegang bang Muhammad ni pegang Allah umat kata netim taubat getim ibadat gelaki ampun bak Allah selama situn neterima taubat pertama di dalam syurga ni bukti Nabi sayang ke kita Nabi ni suut Jibril wate titun bagi umat lun ibadat lama Jibril trip yang Jibril nelaki sihat la ilah Allah nepegah le Jibril ya Allah umat Nabi Ron Muhammad umat gomian getaubat ke ibadat selama situn lama nepegah ya Allah nepada menglam syurga Allah na jawab Jibril pegah sihat bak Muhammad bak genasih lun umat Muhammad getim taubat getim ibadah laki ampun lun pertama lam syurga selama si bulan lun terima yang ilmi Jibril ne pegang Muhammad umat drone laki ampun bak Allah selama si bulan geterima taubat le Allah pertama lam syurga Nabi tetap dijawab lama yang wahai Jibril han getaubat ke ibadat umat long selama si bulan ne pegah ba Allah Ta'ala siap yang trip rupanya mi Jibril ne pegah ya Allah genasih don Muhammad umat kau yang getaubat selama si bulan lama waktu ya Allah Allah Nabi peluang lama tanda gegasih ke gedayo ke umat Nabi Muhammad Jibril tolong tak pegah ba Muhammad ya genasih lu umat Muhammad getem taubat getem ibadah selama seminggu lo terima taubat lo terima ibadah lo pertama dalam syurga Jibril sampai saat Pak Muhammad malaikat Jibril nepegah Muhammad nepegah oleh Allah umat rawan getem taubat getem ibadah selama seminggu ne terima taubat oleh Allah ne pampun dosa oleh Allah ne pertama dalam syurga Nabi tetap menjawab Jibril tolong pegah Allah lama waktunya umat lu ibadat selama seminggu rupanya Jibril dia pegah lama Allah ya Allah umat Muhammad lama trip dia pegah selama seminggu dan taubat ibadat pada malam syurga Allah tetap menjawab Jibril tak tolong pegah Muhammad genasih lu siap umat Muhammad getim taubat getim ibadah selama sehari lu terima taubat lu perampun dosa umat Muhammad lu pertama di dalam syurga Nabi ni jawab Jibril lama waktunya sehari tolong pegah Allah Ta'ala sihat lama trip wate suruh Jibril ni pegah alam Jibril ni pegah alam ba Allah ya Allah Nabi Muhammad genasih dron selama siuro umat goyan taubat ibadat sehari lama ya Allah Allah makna jawab ke senelih wahai Jibril tolong pesampo sihat bak genasih Muhammad umat gomian getem taubat
sebelum sakratul maut, sebelum ajal menjemputnya, lun terima taubat, lun perampun dosa, lun putamong di dalam syurga. Baru bawaten mak Nabi Muhammad mak senang hati. Pakan ada nama umat Rasulullah getem taubat, getem ibadat, langsung mak diterima oleh Allah sama dengan nepetamong di dalam syurga. Mulianya umat Muhammad, sayang Nabi itu kita makan sayang purapu. Oleh karena demikian nih ayat sekalian, mantang Nabi payang oleh Allah, mantang Nabi kesempatan oleh Allah. Nyomi butingat deh, hana tame sapu singa wate meninggal. Yang nataba mak tok tagai leboh berkah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang kelih doa anu yang sah. Nih, galak makan yang soleh kan? Buat yang paling hek lam dunia hana lain mak tok buat semua buat. Han pada ini. Lung di kampung di Gempang ni na balai di masa berdua.